sa sige og paning kamot. Tanan akong pag-ampo iya habak kang itugot. Nagsige nalagduot sa tiyan nga nagurog. Kanus apa ka makabarog ikan sa pagkaumot. Kay tanan akong problema murag wa nay kahumanan. Nagsige kog ikang pero murag walay padulngan. Gibuhat panunta tanan pero nganong kuwang paman. Unsaon pagbarog kung ani pirmi ang maagian. Sa akong kinabuhi mura nako og mabuang. Kanus apa man tadapigan sa atong kahitasan. Unya na ba kung awahin na ang tanan. Kanang dili na nato maantos atong kahimtang. Nag-abot pa ang bayron nun kuryente tubig ug pagkaon. Unsa pa may ko ibayad nga laway naman ang gitulon. Jud kong inani permi ang sitwasyon. Unsa akong sala nganong inani ang naangkon. Nganong ingani pa man ang ako ang gidaktan. Sa kalisod karon nga akong giatubang. Nganong ingani man ang ako ang nakamtan. Ang kalisod kinabuhi wa ba ni kahumanan. Ang kapait nganong gipanganak man ta nga pobre. Dili man unta ta gusto nga maing-ani. Bisag unsa og paning kamot wa ni silbi. Unsaon pag-abanti kung kadati kang dili kampante. Nindot ibalik sa katong nahimo patang abo. Kay ang kinabuhi di patas ang pagkahimo. Lord nga nung pag-antos imong gihatag nako. Dili naman ni pagsuway mura man kaog na suko. Uwang pa ba ang paning kamot nga akong gihimo. Ang akong mga pangandoy nailisan og kasubo. Ano ang uban kay hayahay man. Pero karon ako diri kay nagkamang. Pero bisan pa man sa kalisod na agian. Magpasalamat gihapon sa kahitasan. Kay kompleto gihapon ang pamilya kinikanan. Nga bisa makinaon sa sila ang madaganan. Nganong ingani pa man ang ako ang gidaktan. Sa kalisod karon nga akong giatubang. Nganong ingani man ang ako ang nakamtan. Ang kalisod kinabuhi wa ba ni kahuman.